Kabaye intare za Sarambwe zirimo ziridedembya igoma kabisa, ziravuga ziti Tshisekedi Chirombo ati ni wowe muterankunga mukuru dufite, ati izi za Skoyi ibikoresho birimo imbunda n'ibindi bisasu bitandukanye mwadusigiye, ingabo zawe zadusigiye, ati ni wowe muterankunga mukuru, reka kubeshyira abandi, ati n'abaterankunga bacu, ahubwo ati ni wowe muterankunga mukuru. Mbaye ikaze mwe mukunda makuru ari guturuka hari igoma, nanjye nkaba namaje kuyagiramo. Of course singomba gusigara nk'umunyamakuru utari amakuru atandukanye hirya no hino. Mwibutsa ko iyi ari NTV Rwanda, je nitwa Mr Muhanzi wishatse unanyite mugabo w'indekwe Regis. Amakuru atandukanye, aya n'amakuru y'imihanda birumvikana. Uyu munsi twageze muri politike, abasore rero ba M23 nyuma yuko bamaje gufata Goma birumvikana, bikomeje kuvugwa ko n'ubundi bakomeje kwegera umujyi wa Bukavu, gusa bamaje kuba batangaza ko badashaka kugera i Bukavu ngo kuko bakeneye ibiganiro na Tshisekedi Chirombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ariko Tshisekedi wakavuga ati nta biganiro nge nzagirana n'inyeshyambo, ati ibyo rwose nibyo mwibeshya. Abahungu b'intare za Sarambwe nabo M23 bakavuga bati ubwo rero nutemera ibiganiro birumvikana ko imbunda ariyo izabikwemeza. Nkubwira ko amakuru akomeje guturukayo nuko uwitwa Tshisekedi Chirombo ndetse na leta cyangwa se n'abafatanyije kuyobora ngo batangiye kwinjira noneho muri sinyatire cyangwa se bamwe mu bafatanyabikorwa b'u Rwanda bashinzwe cyangwa se abapati nabo muri Visit Rwanda, amakipe ngo ari gufatanya n'u Rwanda kwamamaza cyangwa se kumenyekanisha Visit Rwanda. Namenye ko Kongo irimo iragenda ngo ibinjira gake gake babwira ko basesa amasezerano, ubwo ni Paris Saint-Germain, Arsenal ndetse n'izindi kipe cyangwa se n'abandi bafatanya bikorwa cyane cyane. Ariko ayo makipe abiri ngo hari amabarwa ashobora kuba yavumbuwe avuga ko ari kugenda abwira ayo makipe ayabwira ati mwaretse amasezerano mufitanye n'u Rwanda yo kwamamaza Visit Rwanda. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'u Rwanda are Mukurarinda, ariko kandi akaba ari umuvugizi wungirije. Birumvikana aya namwe mu video Perezida Evariste Ndayishimiye w'i Burundi birumvikana abagenda abwira abantu bimwe mu video yakunzwe, ndetse akanagenda agarukwaho bavuga bati ni gute perezida mukuru bawubashywe mu gihugu agenda akavuga ati turimbwa, ati ukumva arimo ararimba ati mwambwa mwe n'utundi tuntu murimo murabyumva. Bamwe bavuga bati nago biba bikwiye kuri perezida nkuriya w'i Burundi. Ni nako kandi hano hari video yamaje kuba ivumburwa aho intare za Sarambwe nyuma yuko zirukaniye abasirikare ndetse n'indi mitwe ifatanya n'abasirikare ba leta ya Kongo ibirukana mujyi wa Goma. Hari imwe muri video yamaje kubigaragara abasirikare babiri ba leta ya Kongo bacyocyorana ba FARDC, ubona ko rwose bameze nk'ahantu bari mu karestora, bavuga bati ngaho nimwirebe namwe abasirikare basigaje kuzatera u Rwanda. Izo ni intare za Sarambwe zo zikomeje kuba ziserebura indege za Skoyi kabisa zasigiwe n'abasirikare ba leta ya Kongo. Mukomeze muze hano tuganira amakuru yongeye kujya nyakurura 100% niba ngombwa nanjye nzifatira akamodoka kabisa nigerera hari igoma cyangwa ngi Gisenyi, cyane ko ibintu ndi kumva bigiye guhindura isura bikimukira ku mpaka w'Irusizi. Bwa birumvikana kubera ko imirwano ikomeje gusatira i Bukavu, kandi mupaka wa Bukavu n'u Rwanda uherereye i Rusizi. Ubwo rero umuntu ushobora no kuba afite utuntu buryo ki yaduteramo n'inkunga yatunagamo natwe tukigerayo kuri tele, ubundi tukajya tubaha amakuru twizaniye na kamera zacu za NTV Rwanda, tutaretse kuyakesha abandi baba bagezeyo, natwe tukigirayo nk'abanyamakuru b'umwuga birumvikana. Hanyuma kandi ndanakubwira ko ingabo z'u Rwanda mu gihe basozaga ibikombe by'intwari, hari umutwe umwe waje kuba ugaragara kabisa wambaye ingofero za military, batipe b'abasore cyane, aha bari baje gutwara igikombe. Urabona icyo bita isarutu. Aka video rero gakomeza nako kuba gacicikana.
Ni mu gihe kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ikibazo gikomeye gituma n'intambara idahagarara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC ari uko umuryango mpuzamahanga ukomeje gutesha agaciro uburemere bw'ikibazo bigizwemo uruhare na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byasaretswe no kubogama. Yabigarutseho mu kiganiro kirambuye yagiranye na Al Jazeera cyagarukaga ku mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Yagarutse ku nkomoko ikibazo kuva ku bukoroni aho u Rwanda rwambuwe ibice byarwo bikomekwa ku bindi bihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bice bikajyanwa n'abaturage ariko Kongo ikaba igihugu rukumbi cyanze kwemera abo bantu abaturage bayo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yanyuze mu nzira zose zatumye M23 ifata intwaro, igaragaza uburyo intumwa z'uyu mutwe zamaze amezi hafi 18 i Kinshasa azarabuze aho baganirira ku kibazo bafite, ndetse na nyuma yo kwegura intwaro agasinwa amasezerano ariko Kongo ikayatera ishoti. Yashimangiye ko ibyo byose umuryango mpuzamahanga ubyirengagiza nkana ugashyikira leta ya Kinshasa. Yagaragaje ko uko kwirengagiza gusa n'ukwabaye mbere gato y'igihumbi 1994 aho umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi wategurwaga mu Rwanda bakavunira ibiti mu matwi kugeza jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 ushyizwe mu bikorwa, abarenga miliyoni bakahasiga ubuzima. Abayikoze bagakomeza iyo ngengabitekerezo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje uburyo uwo muryango wirengagije FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, none ikaba imaze imyaka hafi 30 mu burasirazuba bwa Kongo aho ibangamiye umutekano w'u Rwanda, ariko byose bikirengagiza nkana. Ati dufite nk'ikibazo cy'itsinda ry'impuguke rya Loni, ni itsinda rigendera ku izina gusa kubera ko rirabogama cyane. Abarigize bafata uruhande rumwe, ntibahe agaciro ikibazo cya FDLR, ndetse ntibavuga ubugizi bwa nabi bugirirwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Mu nyandiko zabo ntaho ubona ibyo bintu. Umwe mu badepite babarizwa mu nteko nshinga amategeko ya Afurika y'Epfo yatamaje Minisitiri w'Ingabo maze ahishura ko nta butumwa bw'amahoro ingabo za Afurika y'Epfo zirimo mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ngo hari indi nyungu bari kurwanirira, ndetse asaba ko zicyurwa vuba na bwangu. Ni mu gihe benshi n'ubundi bakomeje kugenda bagaruka ku gihugu cya Afurika y'Epfo bavuga ko ingabo zayo ziri hariya muri Kongo ziri mu butumwa bw'amahoro ngo ntacyo zimarayo, ahubwo ziri mu nyungu zo gutwara n'ubundi amabuye bakomeje no kugenda bashinja u Rwanda ko ngo ruyacukura, ariko u Rwanda rugakomeza kubihakanira kure. Ni mu gihe Donald Trump nawe yavuze ko agiye gufatira ibihano n'ubundi Afurika y'Epfo ngo kubera ko hari itegeko bagiye gusohora ritegeka abaturage gutanga cyangwa se kwimuka mu mitungo yabo nta ngurane bahawe ngo kubwo inyungu rusange. Ibyo rero Donald Trump nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akavuga ko rwose ibyo bidakwiye, ngo hari ibihano bikomeye yitegura gufatira leta ya South Africa hariya hepfo. Birumvikana aya amakuru y'imihanda je nitwa Mugabo Regis, ariko bishatse wongeraho Mr Muhanzi. Ni NTV Rwanda, twari turi mu makuru y'imihanda, ariko uyu munsi twagarutse muri politike cyane kugira ngo tugaruke ku bibazo ndetse n'amakuru akomeje kugenda cicikana hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda muri rusange. Komeza ubane natwe makuru yose atandukanye, twibanda mu myidagaduro ariko kandi n'ubundi nk'itangazamakuru tugomba kugeza kuba dukurikira amakuru yose muri rusange. Ndagushimiye rero wewe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu munota wa nyuma. Kora like, share, hanyuma udusange kuri platform zacu dukoresha yaba Instagram, Twitter, X, TikTok, Facebook, hose kore follow, like and subscribe. Tukomeza tubane.